kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, agdagdalos kay mo't manen. Kat kadaldalos yung lang hindi kalman nanang. Awan mo't ngamin maararamid ay sunanak ko. Ay nawaw, noon aramidan nyo, aginanang kay kitdi. Jak mo't kayat ti agil ilad iti agmalmalaw manak ko. Kun may sa, mayat ti agdalos. Santay nga mo, amangan no adda bisita sumangpot. Sino kumangay mo't nanang? Santay nga mo, anak ko. Wano, at daman mawag kata kayo kapag yan tayo. Amangan ko nak no at daman agbakasyon dito lugar tayo. Kat pagbalinin da vacation house ti balay. Awan mo't kit day, anak ko. Agbalin kay man nga instant babaw ng dano ko ha. Sapay nalaka kayo mo tamabamban mo kita. Gagangay ti buba kita, anak ko. Saanan akas ide, akabailak nga asikaswan dagiti bisita as sumangpot dito'y balay. Umay kami man, Auntie Marcia. Oliver? Da kami nga rod, Auntie. Umay kami man nagbakasyon dito lugar nyo. Ay, adda pa'y serbisyo. Lugan mo day, Jay. Saan, Auntie? Lugan ti kayim ko, ti makit-kita yo. Adda intugot mo agayim mo. Ay, diyo pa'y impakpakaam mo nga umay kayo agbakasyon ita. Tapno na isaganaan mi kumamot. Da kami lang matkit di, Auntie. Innam kami. Mala, ayabam nga rod dagiti kakadwam taag merienda kayo pa'y. At damot na bati at hinapay dita. Inton madamdaman ton, Auntie. Nabsog kami pa matkit di. Talaga na asikaso kayo kadagiti bisita yo, Auntie. Ay, siyempre, madimot no mabaybay ang bisita. Iso agay kahit ko tagbakbakasyon dito lugar nyo, tanaasikaso kayo. Ha? Very open ti balay yo. Kan asidag kayo pa iti beach. Ay, madamag kuman ka, anakan. Awan ka diti trabaho. Makitang tangdanak lang, Auntie. Isumot lagayam amasansan ti panagbakasyon mo dito'y lugar me. Tawan ti daddo mapakakumkumikumam. Uwan, Auntie. Sulitik ita ta makabulak-bulak pa ilang. Tanong mga asawa akon, awari na. Limitado ti oras ko. Nay, nagadumot tan taginatang yu, Auntie Marcia. Kapilitan kaanakan Julen. Para kadagiti kabagyan tayo abakasyonista. Kabagyan tayo a bakasyonista kunayo, Ante. Wen, addamanen da kasinsinyo Oliver di tabalay. Ay nawaw, kaano laang mat idi nagbakasyon da ditoy. Ita, at dadamanan, Ante. Awan ka nung amin trabaho na. Iso aday jay. Ado ti oras na ngagbulakbol. Ay sos, siguradaw. Adumanan ti intugot na agagayim na di tabalayaw. Ay wen aduda nga rod kaanakan. Di, adumanan ti asikasyon yaw, Ante. Wen bisita mo nga rod dagi jay. Masapul nga asikaswan tayo ida. Ay sos, at dantumanan maibaga ni kasinsin Aison no kwa. Kasurun mo't nga rod ni Aison tikas jay. Kasanumot ngamin, Ante. Pagbalinan damot tan a vacation house tabalayaw. Sapay kumkumpormi mat at tao ti itugtugot ni kasinsin Oliver. Simbang pat ka matgayaman kasinsin Aison. Oliver? Wen, imay kami. Tagbakasyon kami dito yung lugar yo. Sa dino tinaggapamaya, insan? Kalkalpas lang ti trabaho. Kasta ka di. Tagi-tagagayim mo man siguro ti kadwang maimayan niya. Wen, kasinsin, madama tilangoy da. Agasam man, at dabay service yun. Lugan ti kayim ko dayta kasinsin. Pagtrabaho mi taya, adumot ti oras mo nga bulakbol. Makitagtag laeng, no da gayab kasinsin.
Jak pa'y ngamin kayat ti agapla iti permanente at trabaho. Sumat lagayam Awan pa ka kumikuma, may so akasta. Nawaya kang agbakasyon no kaano kayat mo. Pudno launay data kasinsin. Sige, panawan kayo pa ya. Sumurutak kadagiti kagayam ko. Umay kamin tulangan inton madamdama kasinsin. Da kayo manan tagluto na anang? Wan, anak ko. Agluto akman iti kananda kasinsin mo. Ay nawaw, manungal daw matan ngay lutlutuan nyo dagita tao. Gagangay na ata bisita da ka nga rudanak ko. May da dito'y balay, tapno pagserbian nyo ida. Kas nakunak itayon. Bisita da, anak ko. San kay tupay aparigatin dito'y balay no datatayo laang? Ang mga no adda maibagada no sa anak nga agluto. Marwam mo dagita tao. Kabailak pa'y anak ko. Kabailan nyo, ngamdyak kaya't amabambanog kayo ti kastangay dadyo nanang. Isuda kumamatan at agluto iti kananda. Wen, bisita da. Ngam panunutan da kumamat bakit kayon. Syakmat, at da trabaho. Bay amon anak ko. Tapno awan maibagada. Ay, sana mabalin ti kasta. Tunggal agbakasyon da. Dito'y balay ti pagtulungan da. Isong amudamot ko mga rudno anya talaramidan da. At daman napatag nga ibakaken ka kasinsin Oliver. Anya data kasinsin Aison. Nairuwam ka matan dito'y balay kasinsin. Dito'y akanayon ti pagbakasyon ang nawan trabaho. Ay nawaw. When taamok nga open ti balayo iti kaskada kami abakasyonista kasinsin. Agsubli-subli kayo matiti balay. Kabisado mo ti kusina may kasinsin. Anyat kaya't mo asawan kasinsin. Numabalin mat akit ta kayo tagluto iti kanan nyo. Aginaw iti nanganan nyo. Kan aminen, tapno saan mo takaasin ni nanang. No siyak, saan kay amasikaso tabi siyak mat iti trabaho. Kaya't mun samot nga agawid kamin. Ay nawa, saan akasta kasinsin. Ti kanyak laeng kat open ti balay. No pa'y kasta, ano sa nyo kumangasikaswan ti bagbagiyo. Tabakit mat ni nanang. Sana kas idya na pigsapay ang mga sikaso kadag iti bisita na. Di mo pa'y idiretsyo no kaya't mo nga agawid kamin. Sana kasta kasinsin. Makisarsarita ak lang itinasayahat ken ka. Kat sapay la kumata maawatan yung matdayta. Agawid kamlangan, tapno awanan ta do asaom. Makapaawan ganas kamad. Agawid kayon kaanakan Oliver. Wanan dirma, umayak la dumawat iti eko bagyon hadda. Adam kaanakan. Angam ko na man no inton Sabado pa'y nga agawid kayaw. Makalawas ti bakasyon nyo ditaw isaan aya. Kumaa, ngam nadadalan timod ko, anti. Ay nawaw, apay Mike. Diyak magustuhan di pa nagsasaw dahi diyang Aison. Apay ni Aisaon. Madlaw adi na kaya't amapan kami iti ayandan. Anya? Santo pa nga agreklamon anti Marcia. Isukid din tinagado ti bagbagana. Asikaswan nyo matibagbagiyo Unanakit din. Nangag ka din ni Marcia, ti kasta pa nagsasao ti anak na. Diyak amonte, ngam agawid kami lata. Iti kasta, awanan ti ado asa una. Natural, asikasunda kayo bisita kayo nga raw. Narigat agsasaw, anti Erma. Ne, apay akas jay ti post ni kasinsin Oliver, kasinsin Aisaon. Nasakit tinakam day dya kasinsinta. Ay nawaw, apayan kasinsin? Adda ka di diyo nagkinaawatan? Imbagak lang, mat. Ano mabalin kat isuda mat ng tagluto iti kalenda. Ta open ti balay. Ngam kastakid din ti asar na kanya. Anya? Day tagluto, kinaginaw kuma iti nangananda no iso ti maramid da. Amuna mo't abakitin ni nanang. Wan nga rod Kanayon mat adita balayo ti pagturungan da no umay da agbakasyon. Tunggal agbakasyon da pa ikat mapan iti makalawas. Wan nga rod, kasla balay na matlangan ti balay mi. Tijak pa'y kayat, kat kumporme ti awid na. Day tamot laang ti made no open ti may sa abalay. At da talaga dagiti abusado asaan amakarik na. Pudno launay kasinsin. Isupay kit dia pagsakitan ti ulo. Amaw ti naramid ni Aison kini kasinsin nyo nga Oliver, Julain kaanakan. Ha? Ne, anya nga inaramid na, Ante Erma. Pinagsasawan na dagiti bakasyonista. Ay, dayjay ka day? Madi, mantikas di nga naramid na.
Imbis nga asikasuan na dagiti bisita da. Ay kat madanagan mo't siguro bakit mo't ni Auntie Marcia? Kabailan pa'y ni Marcia no tutuusan. Ay nawaw, saan ngamin aban-banugan ni Aison ni Auntie Marcia? Iso siguro mo't aakas jay tinaisawang na, tadi na kaya't amabannog ti inana. Wan ang bisita nga rod da Oliver. Natural, maasikaso da ta bisita da ka nga raw. Ay na ante, amuyo mo't akanayon da Oliver di tabalay da. Masansan mo't nga agbakasyon da. Di mo man kanunungan ti dakas nga aramid ti kasinsin mo si ka, Julen. Ti bisita kat rumbang laang ama asikasaw. Wan, pudno day ta, ngam case-to-case basis mo't ante. Nakapsutan ni Auntie Marcia. Ni mo't kasinsin Aison, busy iti trabaho na. Makarik na kumamot ada kasinsin Oliver. Kasta titrato yaw kadagiti bisita yaw. Ay na ante, saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan? Kanayon nga agbakasyon ni kasinsin Oliver dito'y lugar tayaw. Agnaad da pa'y dito iti manungal daw. Saan adakas no asikasun damot ti bukod da abagay? Naa, Kas bisita, adalat ta kumamot bain tayo iti akin balay. No ammo tayo abakat kan lakay da, ay kat tumulong tayo latamot iti maaramid Nang runa pa'y, no manungal daw mo't makiturog tayo iti balay da. Anya ti may baga ni Auntie Irma ken kakasinsin Julin? Da kayo ti imay na inistorya kasinsen. Ay nawaw, apay ka numanan. Ay katuan adiyo kanumot ngamin asikasuan dagiti bakasyonista bisita yaw. Ay nawaw, sipod ubing da kasinsin Oliver. Kat di tabalay ti pagdagdagusan da no may dagbakasyon dito lugar tayo. Amok day ta kasinsen. Kanayon nga asikasuan ida ni Auntie Marcia idi paylaang. Ita lang mata nagsawa kitikas jay. Tabakatan ni nanang ko. Sakit masansan mo ti panagbakasyon da kasinsin Oliver dito lugar tayo. Ang sisinukat dagiti awid na dito Hay na nakunampay kasinsen. Day tamot ti saan amaawatan ni Auntie Irma. Da kami man ti dakas iti matang ni Antin. Exactly kasinsen. Una yun, Auntie Irma. No dakas kami, apay ngarot atunggal adda kabagyan tayo, ngagbakasyon dito lugar tayo, kat ije balay ti pagturungan da. Nalakalaan ka ni Auntie Irma ti agsao, tawan mo't ngamin kabagyan tayo amayat makiturog ije balayda. bagbaga amot di anak mo, Marcia. Apay ni Aison kasinsin Irma. Dakas mga mintitrato na kadagiti bakasyonista kabagyan tayaw. Ti kadi saan daan nagkinaawatan kin ni Oliver. Wan, apay mo't akas dyan kasinsen. Bisita nga rod da Oliver. Natural, asikasyon nyo ida. Imbaga laeng met ti anak ko nga agluto da, ken aginaw da kasinsen. Isuda bisita. Wen tabaketak meten. Ni Aison kat adam trabaho na. Awan dakas nga insawang ti anak ko iti kasinsin na. Di mon kanunungan ti arami ti anak mo. Bagbaga am kiday, tapno saan aday ta agreklamo ti paglaingan na. Sa rinot nagapan nyo, Auntie Irma. Ijay sintraw, kaanakan. Anyat arami din nyo diti balay. Asino dagita kakaduam? Dagiti gagayem ko, Auntie. Taglangoy kami manan. Kat dito'y balay ako matipagdagusan mi, Auntie. Kaano lang nagbakasyon kayo dito? Ita, ada kayo manan. Una, tawan mo't mararami di ayan mi, Auntie. Di mi mo't kat mapan ija ayan da Auntie Marcia. Tamangan no adda ni Aison ni Jay, kat makangeg kami manan. Masansan ti pa nagbakasyon nyo diti lugar mi Mayat mo't ngamin dito lugar yon, te. Ado ti libre. Ay nawaw. Anya nga, Auntie. Mabalin ti makiturog dito'y balayaw. Ay kwa. Wanan ada kayong metan ditoy. Agyaman aklauna, Auntie. Nakitak da Oliver iti ayan da Antim Irma itay. Anyat ko na yun, nanang. Adda manan da kasinsin Oliver. Wen, Ay nawaw, agasam man day ta. bakasyonista mo nga ron ti kasinsin mo anak ko. Binulan mo ti panagbakasyon nan. Awan ngamin pakakumkumikuman na anak ko. Ang tinapatag, sana adito'y balay tinagturungan da. Ha? Wen takaasi kay manan amang ipaay kadag iti masapsapul da. Sakit ada trabaho kita.
No ide kat naragsakak no da bisita tayo. Sa bali itan bakit kayo nanang. At da kanumot da kasinsin Oliver di taayan da Auntie Erma kasinsin Jolene. Wen kasinsin, idi pa'y kalman nga dada dita. Binulan ti pa nagbakasyon na. Wen nga rod, isumot tan tiar aramiden na. San pa'y siguro ang nag-apply ti trabaho na? Sigurado day ta kasinsin. Mayat matkit di ano iti ayan ni Auntie Erma ti ayan da. Tapno mapadasan mat ni Ante. Ay nawaw, wan Tapno mapadasan naman, tinapadasan mi kasinsin. Sige, agpatuloy ako kasinsin. At dapat ngamin trabaho kita. Sige kasinsin, agan-anad ka. Ituloy tanto ti agistorya no saan ka abise. Ante Erma, aglangoy kami manen ita. Manan? Ay nawaw, at dadakas, ante? Ay kwa. Awan mo kiday. Ngamnadlaw ko akasla saan kay ama nga aglanglangoy. Wan tawan mo't bits ijayan mi, ante. Kaano nga agawid kayo ngay? Depende ano anya ti baga dagiti kakadwa, ante. Kasta aya. O sige, ante. Innakon, tanay. Pinanawan dakmatan dagiti kakadwa. Ada pa'y lakom apusayt ka anakan Julain. Adda pa'y mat ante. Ikan naman iti 2 kilo laang. Ay nawaw, apay nga yakas ta ti itsuraan nyo ante. Hay, masiksikuranak launa yan kaanakan. Itian niya ante. Kasanaw, katsan mangaminan nga agawid da Oliver. No kasta, adda da pa'y laang di tabalayaw ante. Wan kaanakan. Ay kat usto tapno ada si kasunyo ante. Sa anak nga rodan amaragsakan iti kastoy amapaspasamak. Makabanog sika. Siyak matan ti agluto iti kananda. Siyak ti agparikot no anya ti ipasidak kadakwada. Ita, mahawatan nyo mat siguro ni kasinsin Aison ante. Maawatan nyo no apay akas jay tinaibagana kada kasinsin Oliver idi napan abulan. Mabambanog akon, Oliver. Nabanog. No malpas kayo amangan, mabalin ka di nga inawan yung dagiti nanganan niyo. Ay, kwa. Adala ka di, ante. Ada papanak ita, malamtaw ti panagawid ka. Da kayo mulangan ti makamo nga agluto iti kanan niyo inton 12:00. Okay, ante. Aramiden nyo ti imbagak. Jak kayat amadanunan ti ado a plato iti lababaw. Uwawon, ante. Saan adakes no agbakasyon kayo dito lugar may? Tinapatag kat amoyo ti aramiden yaw. Manungal daw yung matan dito eh. Da kayo matan ti makaamo ang mga sikaso iti bagbagiyo Umayak man kasinsin Marcia. Agtugaw ka kasinsen. Anyat maipaay ko kan ka. Imayak tagis tambayak pa'y man dito eh. Makapa-stress ti mapaspasamak. Apay ka di kasinsen Irma. Naan-ano ka? Masiksikuranak nga rod kadagiti bakasyonista kaanakan ta. Da Oliver ka di kasinsen. Wan, adada nga rod ije balay. Idi pa'y may sangal daw asim mangpudda. Wan, ngamjak man amo kadagi jay. Kaslaawa metin plano da nga agawid. Anya? Parikot ko kiti no anya ti ipakan ko kadakwada. Agraman na nga nanda, siyak metin ti aginaw. Kastamot tinapadasak idi kasinsen. Ay, maawatak itan no apay anapudot ti dara ni Aison keng kuana. Aglablabos da magayam nga may. At least ita, amo mo nanti. Dagiti bisita ket masikaso. Ngam no aglablabas da, masapol nga agsao tayo. Saan adakes ti agbakasyon dito'y lugar may kaanakan? Ne, aramiden nyo mat, tikas itinaramid da kasinsin Aison kada kami, Auntie Erma. Siya pa'y lakuma at maawatam day ta kaanakan. Pagam, di kayo madalagan, ante. Tanalpasin. Naginaw kami. Hay, agyaman aklaunay ano kasta. Agawid kami mutlangan inton madamdama. Di kay kumagumurgura kaanakan. Maawatan na kami kumangantiyaw. Nangrunakit babakit kami matayin.
Saan akas idiubing kayaw, akabailan kay nga asikaswan, tanapigsa kami pay. Ala, wanan ante. Mawatak ti kayat yung ibaga. Di ka matanagan. Inton sumarunong agbakasyon kami. Aramiden mi ti kayat yo. Iti kasta, awan ririyo, ante. Agyaman ak launay akaanakan. Agyaman ak tamaawatan nak. Ay, nawaw! Rumbang laang nga asikaswan tayo dagiti bisita wenno sa nga ili tayo. Ngam kas bisita, di tayo kumamat aglablabas. Tumulong tayo mat. Kang runaan iti amin, at dalat ta kumamat makuna a limitasyon. Iti kasta, saan da ang mauma kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.